Okay, díomh Bl3 agus fáilte rais tá muid an seo chun obair an Déirdín á phlééis sa mars gan átá an legan amach an seo. Seo an ceacht seo an fear Microsoft sa muna sé glódáil dit ar an gná leathnach is fééis le breúar ná sin agus go sláir sé agus ben ceacht seo ar fáil ar YouTube. So, tá muid dul seach chuig an Déirdín, tá muid léamh alta trí a cethir ó Cuid G der Überraschend de Besuch a thoscamar inné ar an céidín. Actually, it's in you dumsa agus meg denna van tafel show, but in ye div agus gaviel sa caharjeg Ard Leibhéal ó hef na bapper screwed de tá cope an shot arenas. Right, so lishin roch is fashion lame to shock quick shin. So rinnemer alta hain is alta do, so tamuj alt a tree is a caharnio. So we'll just lay in a cash na con carulin dusuk. So cadata genta ag hans hanna féin fuin ama Irene Moira agus Inge. So an céad margin agus sheets in a gairy, tá rudí genta ge hanna féin sinna alta trí den chuirsí is fuhu ascuige. Cadtá tábhachtach donna drafórcha dar le hinge. So tá Inge chun rágúil rudí tábhachtachtaí ceirdíd. An sin ihar car, Jenan hans gá ahrú I deach na drafórcha atá úsáideach. Cadíd na hathra sin. So den sé gárud atá sheets in a grá atá úsáideach dóibh. Agus tá sin sin. But cadíd na hathra a Jenan hans nach raibh ein gá lo dar leis na drafórcha trí sampli. So den sé rudí agus bín si de garan dar nói. Tush na chuir sé ceistarthú fáim muid amach. So, tá bronar má pléis go mac I gáire I rééis, it's just tush tá sé just genta gom hena féin. Agus tá sé gram var ein uair le mé swinning faoi Patty agus Selma sa Simpsons agus sin sin an Eva a píana gom agus iad sin ag denna seo. So, alta trí. Als die Schwestern am nächsten Morgen in die Küche kommen. So, nur a bhí na drafórcha nächsten Morgen an Magendar Gion in die Küche ag teachta seach sa kisten, hat Hans schon den Frühstücktisch gedeckt. Now, Frühstück sin breakfast Tisch sin board. Nu, board. So, decken sin lagamach. So, bhí sé hanna féin taréis an board breakfast a laga amach. On frischen Tee gekocht, agus cócráil sé té uair. Frisch and fresh sin or. Schlaf hier immer so lange. So tá sé cur ceistar hu leis an ear sin an iwwer olra. An codlíonn sibh ag gcónaí có fada. Agus an sin an kind of an cóhex an sin is codlíonn sibh isteach có fada sin ag gcónaí. Sagt Hans zu Marie und Inge. Heute Morgen 6 Uhr war ich schon am Strand zur Morgengymnastik und zum Schwimmen. So imagine you ag sé clog bhí mé hanna féin Sean gan an umlaut sin Sean hanna féin am strand bhí mé hanna féin ar an trá don achlíocht magna agus don snáb. So bhí sé mach ag réig denmh an lúclasíocht is dói magna agus ag snáb. Das solltest ihr auch tun. So sollen sin a modal bekor díomh é sin a dhéanamh tun freshen. So not in time tá gabriíthra ascarmánis going gabriíthra ascarmánis machen an tun cilíonn sé denmh. So bekor díomh é sin a dhéanamh. Bei mir zu Hause gehört das zu meiner täglichen Routine. Now, gehört sin an bríthar gehören. So níl sé san aimse caite. So, lum sa theach, bei mir, I mo theach, tá sé mar cuid de. So gehören mar bríthar sin to belong to, buineann sé le. So das gehört mir, is lumsa é sin. So tá sin mar cuid de mo gná ri leithúil. So rit leithúil ma héal. Die Schwestern sehen sich nur an. Ansehen fährt so déag sí a chéile, und sagen nichts, agus ní déireann siad foic. So déireann siad foic an sin. Inge sagt leise zu Maria. So Dirch Maria, Gott Maria. Ach, der junge Hans hat so viel Energie. Ach, tá a lán fuinmh ag Hans óg. Wir haben lieber unsere Ruhe. Tá an ciúnas níos fearr a gcuin. Schlafen gerne lang und machen, was wir wollen. Is maith léinn cuddal isteach go fada agus denimiid péród atá muid ag iarraí.
So sin an nós atá cí is mathló, níl an foiinemh acu is mathló an ciúnas, cudlaisteach agus den si péird gur wathló nuair is wathló. Ok, an daralt. Nach dem Frühstück, tar éis an breakfast, repariert Hans die Lampe in der Küche. Deisig Hans an Lampe sa Kisten. Und die Toilette im Badezimmer, agus jeisig sé an Lechers sa Schomra Fulkedon. Darüber freuen sich Marie und Inga nach. Nach freuen sich, so ich freue mich nach, du freust dich nach und so weiter und so weiter. So, wie sieht Anne Buich aschen darüber? Wie sieht Anne Buich aschen? Als nachmittags ihr weißes Haus in seiner Lieblingsblau anstreicht, finden sie das gar nicht schön. Ach, Hrenona, nachmittags Hrenona, nur a dahrig sé an teach bán go dtí a da is fearr gurm, ní raibh se sin ro-iontach dóibh. So an rud atá ste grán sin is Hrenona bhí teach bán acu, dahrig sé an bán go dtí gurm an Lieblingsfarbe an da is fearr dó, agus níor bhóigh siad san go raibh sin ro-iontach. So cinn sin chur sé ceist. Sie verstehen auch nicht, níor hic siad freisin, warum Hans saubere Fenster putzen. So níor hic siad ach an irid, céim fág raibh Hans saubere Fenster putzen. Putzen sin glanne, sauber sin glán. So céim fág raibh sé ag glanne foinneoga glán. So cinn sé glán siad san na foinneog hana féin, agus tá sé glanne aríisiad. Und ordentlicher Zimmer aufräumen muss. Agus céim fág raibh Shomri a bhí in ord a ach glanne, nu a glanne amach. So tá sé de grog raibh gachar glán, but bhí sé glanne aríisiad. Beim Abendessen sagt sogar, ag an Dinner dúirt sé, ich habe eure Katze und euren Hund aus dem Haus geschickt. Heol mé, aimscáte heol, mé bhór cat agus bhór madra amachas an teach. So ní raibh sé gligant an cat nu madra fannach sa teach. So anis is féidir dulaisteach chuig an ire Microsoft, preview, agus is féidir libh na Ceisteanna atá a buine leis an scrúdú seo a raigart, brú send agus brú submit nuair tá tú créic na nu ní tuí sé sin trasnachum. Agus sin deir